Hakanegi Kirishbakui, Tongin Dubai, Nagabinda, Kong Julita, Mary Karkongor, Nagabinda Gajinkoi Jinkia, Duai Nagabinda, Osa P. Rapsang, Badapshisne, Duai Nagabinda, Kayinga Sam Jongiru, and Undi Mary Rapsang Bada Shai Par Kelvin Lindo Maunai, Badbara Song would keep him. Number Kandai Kundri. Kandai Kundri. Kohimen kopara tongin van rage jing tumu shime jongi baro hau jisu haganega yukirish bakuit kam kerpang haganega mas bakuit ni duwai naga bendaga jing jatai bam jikut men siem jong upa bakuit pa Francis nginang duwai naga benda baraga jing pen kre on late tep ya I pat ni duwai ba ka bor jisu nam pau hakabalang katolik lempa ka jing klat jong ni pop bakarau jong balang bala it badu bala shakri hok kumu Chris ya upai jongo bala nginambu ya jing dumu jongi baro bangina duai ba ka bor jisu nang trai kam halo jongi hapo jongi ivai pa ivai hakini gi por jonga jing sosi na mar ka jing khlad jongu pa ba kuit pa Francis ha kerteng upa badu kon badu men siem ba kuit Amen. Kajinga e jango trai jangi u Jesus Christ, but kajingi jango blay. Lem but kajinga sulak jango men siem bakuit, kindon, rankad but pi barrom. Rankad but pi. Tongin sangesh por ben kuslai halakadonut kamen siem jangi haki por barro ngila klet ban ken mau ben eat yaw jisu. Leseng impat itu yaw jisu bau dang yai rankad but ngi. Bunsin ngimpat shash kor ya jisu bakren hangi bandup ngotu ya ke jingit ke jango belai bad khabangi kentait ya ke sur jango jisu ngidu jinggarmen ngingop ha ka pop bad ngipin sosi tang ya jisu tongin sangesh por ben kuslai halor baro ke jing thalot ka bangi don ya ke jing long jong ka pop ka bangi don ke jimblin basni ka bangi don ka bapin mong ka bapin sosi ya ki vai Jisu be id map yangi sait kud yangi na barra ki pop ki bangi lale nga plam how blay badon por barro bad happy ko himen ko para bangrale pop shibun e da ki jim parka da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palad janga da ka jingle palad janga da ka jingle palad bakrao e janga namar kata nga karpadi ka maria bakuit kabayaisa kateizoti ya ki angel bat kiri koin bar yepi ko himmen ko para banduwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bol bara unis ne yangi badandala map igi pop jangi unialam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Can not go blaze yangi try can not go blaze yangi Cristo ma ko Cristo ra konon penim jangi penim yangi try can not go blaze yangi try
genrat ko blehisne yangi Cristo map ko Cristo rap ko no penim jangi penim yangi Kendap jinsu Haki ben riu baro Manon kamon Apa Ya ya ro ya me Ikang bani bani Ya yendan buram Manis nongo yame Try ko blessing pening Ko panon bornara Ko kun marwe Ako trayo Jesu Christ Unam brotu bless Bakit kipo perte Yang kajing kerpan Tos ngau seneyangi Tamame upun Day tamame utray Uwe bahaklitam Mame koji Bayay long play Ajing ya long kawe Madumen simbakul Akapuro mupa To nginia duway Iduay nagabenda ka jing shimet. Iduay ro nagabenda ka inner healing retreat, divine mercy retreat. Kabang ipelong nados ngithoding. Pakabor jisu nam pao habaro ki kun ki bawan shimenda. Iduay kerpang ha kane ki Eucharist bakuit. But ni nagabenda upabakuit pa Francis. Nagabenda ka jing jatay pam jukut men siem jangi. Iperlong nagaliang janga Holy Redeemer Nivas Center kanega mas nagabinda ka jing mensiem jung pabakoid iduairo nagabinda baro ka jim ben kre jungi cardinals banang jid yau pop batimai inang duai pau mensiem bakoid en prasad ya ki cardinal baro bakin dub yo jid yau babatam bayalam lindi ya kabalang kumpala yalam yau pop bakoid po Francis Koble may ubala ay hangi ya ka jimpin kia paska tanang senran lendi ya ki pai jame da ka jingay bakinja bene kanamba haba kilayo ya ka jinglay luit bajanay kinla ban kamen habening nakata kaba pin kamen ya kimenda hasla parte da utray jangiu Jesu Kristo kun jame uba imbat sen sha rengkat badme Haka jingalang kaway jungamen siyem bakuin. Ublay, junom la junom. Amen. Kajing pule na ki kam jung ki apostol. Kalau nong kapalay, dikot iway hadu ishpaw. Ha kito kisngi. Petrus pa Yohanes kila kiw siya katempel hakapor jing duway. Kakanta bakandai. Tela wanra ya wei ubat ko nadu dangka. Bat kila pente man kasngi haki palor jong ke tempel. Ya kabla khot ba itenat. Badan dub yo krong nakito ki barung hak tempel. Haba yo I yo Petrus ba Yohanes. Saban ken rung hak tempel. Ula kerpat ya ki ban ai ya u. Petrus pat lem bat Yohanes ula pech shan ya u. Bat ula om. Pej yangi, kumta ula pej kleo shaki,
udah kami lenti banyo naki Henry Petrus ulaong karupa pagkakserte ngamdon Henry nga aya pi ya ka bangadon ha ka kerteng jong Jesus Christ na Nazaret to yeng batoyaj nang taw la shim u nakakti kamon bal penyeng u at margum tahi kala klani yaki kejat bat kirendang kejat jong u ula kenti ula yeng balo yaj artat balo lej ringkat bat ki syapo ke tempel bat kala yaj bat ka kenti uyaro artat ya ublei upaj ba baro le ya u balo yaj bat uyaro ya ublei bat kliatu ba udei uto ubala chong ap krong haki kardrob ba itnat jong ke tempel bat kladap nda jing sio lengo mar jing sio khla ya kata ka bala je ha u kaktin jong utrai Isamo Yahweh. Sam sispasan nomor nyuspa kendai pusat. Utrai undon rengkat bat pim. Kajim pule na ka gospel bakwit kat kumulukas. Kaburau hame kutrai. Ha katahi kasngi ningkong jangga tayo. Arngut na kisin ranjong Jesu. Kilalay siya kaway kanongrit kabakerteng Emmaus. Kumba henye po mer na Jerusalem. Bad kilayakren para maki syapang kini eke kibela jia. Kadba kidang yakren badia peni niya para maki uji suhi ulawan hajan badolayat lang baki henry yaki kemat jangki lapenta me nakaba itu yawu. Te ula ong haki kaekane kajingya kren kaba pia kren para mapi kadba pidang yait. Tekile yang kek kida ya isausi uwe naki ubakerteng uklia pas ula jubab yebu hato tang pi marwe mo ubawan sa Jerusalem ubam tip yaki kebela jia hangda hagini gisngi te ula ong haki kiye kita bat kila ong hau syapang uji sunan Nazaret
Ubalalong unangya tulupa ubadon bor hakik tin bat ki kam hakamat uble bat ki bruyu barro. Bat kumno kiling do remba jongi bat ki nong senshar kila aiti yabu ba enpen rem shaga chingiap bat kila sanar panayabu. Ngipat ngila nang karmen badema uben sispa yaki Israel. Bat nalor kane barro minda kalalangkas ngi balay nado bagata kalajia nang dashushu kato kat ningot ki kende ki banak kin hun jangi kila pinlingo yangi kila don hajing tep tangshu kin chat shai bat kim lapshu yaka mejongu te kilawan pai kida itu bakila yo iru kajing yoy pau yaki angel kibala ong kibala ong ba udang im don nakito kibala don bat ngi kibala late shajing tep kila shamtik kumbala ya to kitaki kinde henry ya pat kim shim yoi satia teula ong haki piki bri babij bat kibasuki kadonut bangate ya katabaro kabaki nung ya tulupa kila kren hato kamlong kabadon kam pa ukris unsya yakineki yeki bat kumda unrung halaka buram te da kabastang na Moses but baro kinangya tulupa ulabatay haki yagi jingto barro ki badai pang jonguhi kila poi hajan kasnong shakaba ki mut banleit upat ulale kum banleit kam shakamat henry kila pinbor yau ki ong tosa badngi nemar kala kem yang rain bat kasngi kala no kumda ularong bansa rengkat batki haba ula shong bam batki ula shim yaupu ula kerko bat ukdia ula kdia yabu badula ay yabu haki kumdala penbeit yaki kamat jonki bat kila itu yabu upat ula jano na kamat jonki kila ya ong paramaki hato kadot kidonu jangi kimshim larehem hangi kadba udang keren yangi halindi bad haba ula batay hangi yaki jingtho bad hagatahi kapor kila yang joy bad kila late pai shisundon sha Jerusalem bad kila shem yaki kadwe ngod kibala yalum lang bad kito kibala ya don rengat bad ki kibala ang utray ula may pat da shisha bad ula pau hawu Simon kita ki arngot kila yatu ya kabala jia halindi bad kumno kila itu yavu haga jingya kendo upo jing kedia upo ka gospel jong utray Zinro yame Chris. ko himen ko para bayid hautray Jesus Christ hakini ki jim pule ngiyos ngo kumno ki briyu ki yamad yaw Jesus balami pat na ki bayap ngiyos ngo Jesus udang yai drengkat bat ki briyu kamta me ki kisinran jongo Jesus bala do jingarmen na marka jing khala jongo Jesus ngiyos ngo ki bapang ki yopediang ya ka bor ha ka kerteng jongo Jesus bala mi pat u Jesus ulami pat ban yai rengkat batngi u Jesus ulami pat ne ki bayap ban pet ya ka jingdon kam jongi u Jesus ulami pat ne ki bayap ban pelong yang iro kum mau haki kam gi jam jongi haki kran gi khana jongi haki jingade jongi haki jinglong jongi baro bad haki ni gi sngi ngidon hapadeng gi jing sosi na marka jing khalat jongu paba koit Pop Francis bad kum bangite u Pop Francis ula im ya ga jingim kaba koit nadu kapor ula shim ya ka kerdanu paba koit nitip ya ki kam baro kaba ulale naga benda ka balang naga benda ka perthe hadu katno ula traishitam ban wanra ya ka jingsuk ka jingi bat ka jingisne ka jongo blai ha ka perthe lada don ki bakin mau haba la tung ningkong ya upa ba koit ula wan mi nakamat ka jingkang jonga St. Peter's Basilica bad ulangu ya ka kli
hakamat ki beriu barok ki ba ap banyo i ya upa ba kuit temai badula kerpad pikerku iyanga katkum ga dostur ki beriu ki ap haka Saint Peter's Basilica Square banyo pedang ya ka jingkerku na upa ba kuit ban batimai Henry Wong shua bangen kerku ya pi baro pi kerku iyanga bad nadu kata kasngi ngila banyo i hadukat no ula im ya ka jinglong ukris aka jingim bad hak ba pilengo ya baro ka parte ula ang ngashim ya ka kerteng Francisco ula shim ya ka kerteng Francisco shua jangu omdon mano badon ka kerteng Francis kumupop bad kadon ka daw balik ula shim ya kata ka kerteng Francisco namar ulakwa ban im kumba im ukris ulakwa ban im kumba im Francis Assisi bakuit namar ka parte baro kawe kabalang baro kawe ka kot yaw Francis Assisi bakuit ukris baar minda don ki bastang ban ong u Francis u Pop Francis ulong ukris balay namar ula im kumu kris hakie ke baro haka jinglong jangu haka jingim jangu haka jingya keren jangu bat ki nongyalam jongi riba per ulong uba sneverit mensiam ulong uba ed baroka parte kalalingo haka burom haba kilayo i ba u Pop Francis ula dem kosiyo hakamat u President Jong ka South Sudan badula dem badula do iya ka kejajongu kumjuru ya ka opposition leader Jong ka South Sudan badula do iya ka kejat jongki baro arngot da ka ba kerpad rit kumu kelong hakama jongki banwanra jingsu haka ri Sudan namar kalalongari badon ga jinge Omdon kino ki Pop shua ya Pop Francis bale kum kini kikam lese mangiru ngimnushu bale kumbale mau kat u Pop kat u nongsen shar jonga Vatican u dem kosiyo hakamat arngot ki nongyalam jonga ri Sudan barhakene ke dur ngila banyoi buun ki ke baro haka jaka baun unsa kumbasa baro ki pabakuin haka yingsa jongu pabakuin ula jid bansa hasanda marta ula ong ngakwaban im yaka jingim bad ki baduk shim don ki kali ki barem dor haka jaka kumupa bakuit ula banshim kano ka kali barem dor haka late ka wanjongu Henry ula jid ya ka Fiat car ka batador ula bad shua banlong bishop rungit banlong Pop rungit tip ya ka rukam ba ula bunsin haba ulay jinglate usyong haki kali paid ba banlay jinglate haki taxi bad ula jid ya ka jingim ba bas ngewurit barabor ula bod ya ke denke jat jongu Jesu kadba udang bade nagata ka daw minda ka parte kalastang ban na pinsawa baupa bakoit for Francis ulang ukris balay hadin jongu u Francis Assisi bakoit ko himmen ko para ladang ipeit buon gi jingi kai jongu Pop Francis ngilaban yo ula kendu ya ki paid ba ban id ula kendu ya ki paid ba ballong ki ba isene ula kendu ya ki ingasem ballong ki bakkamen ula kendu ya ki kimi ki pa ba ki kon bandon ka mensiam sngongu badula ki kai yang iru ban kerenda ka jing sngorit ya ki vai ula ki kai yang iru ban isene ya ki baduk kadbadang don buon ke jinge haka parte lese ke jinge le tema keleng ga jaka ude ma u barabor ushim ya ka fon ba u ya kren bat ki nongsen shar jong kita kiri bad ula kot ula ver ya ki shaka mi jing ya kren ban ra jingsuk hapadeng jongki ula kendu ya ki beriu ban pensange ya ka jing ya snam
Ula kendu yaki beriu ban job yak para beriu daka jingid bad ngitip hakiniki por kadba dang don katma hapadang Israel bad Hamas ula ponchi foni ki beriu ki bashashitam hagyasa kumba Ukraine bat kikun udang phone udang ya keren bat ki ngilaban yo i haduk katno uladon ka jinx ngulem naga benda ka jingshitam jange beriu shimla sange ban tur shaki jaka badon kam ya ka jingir jongo bale ula rabara bore ka jingid ula rabara bore ka jingisne jongo kris kumba ujisu la yad renkat bat kene arangot ke sindran uppa bakoit pa Francis ula jid ban yad renkat bat ka parte ulong ubab Traishitam ban manra jingid ula traishitam ban kle jingid ba jingisne haka jingim jongi beriu ban ngitip haba o President Trump ulas tang ban beno yaki beriu nakari Pop Francis ula penbana ula kendu yawu pimde bansna kinro henre pide bansna jinking ban pidiang yaki beriu ban yasuk bat ki beriu bad ha kane ka dor ngila ban yo i ha bon gi jaka bon gi ri ula lay jingo ula haka hadin ba ula shimdi ya ka kam uppa bakoid ha ka sngi pale bakoid ula lay jingo ya ka patok badula sait ki jad ya ki kijat jongki bala set patok ya ki buriu bala runar hakamat ka parte kilong ki barunar henre hakamat ujisu kilong ki bakoid kumba ujisu ula shongbam bat ki nutti bat ki nong pop bat ki nong krong kajana uppa bakoit Pop Francis ula piam lut baro jait ki brio lese namar kane ka jingidu jisu kala shle haka donu jangu namar ka jingisne jangu ble kala shle ha mal ki kam gi jam jangu bonsen ki brio kila tarai sunyu yawu bonsin ki brio kila kinos new yawu haba ula ong bangi de ban kudup ya baro ki nompop lese don hakamat ka parte ki bushil yang ye ki nompop ki ong hana kine kim longshu henre ula ong ngide ban le kumba le ujisu ye ki brio bad haba ula stang ban hikai hakane ka dor haba ula stang ban im hakane ka dor bon ki brio kila tarais new yawu ngitip don bon sen ki media ki social media ki kinos new yawu namarba uyahid palat iya kaput kasam janga balang Catholic namaru jisuru ulawan ban yad palat ya kaput kasam kabalabu daka imlang salang ujisu ulayad palat ya kaput kasam jongki beriu ban kudup ya ki beriu bala syakentai Nei nakataka daw jisu la shombam bat ki nompop. Nei nakataka daw jisu la lay jingo hakiying jongi nongkarang kajana bat ki brio hakataka porke la kerli bale une u iyai long paralog bat ki nompop hakaju kador uppa bakuit Pop Francis ula im tek komba im ujisu bat minda ka parte barokawe ka kot yawu u Chris balai balai lada u Francis Assisi bakut ulang u Chris baar minda Pop Francis u kerlalong u Chris balai bat ngatte kana bat kat komga jings ngo jonga ensa pin bana rekuit iawu naga benda ka jingim namar u Pop Francis ula im daka klejongu kampalat ula im daka donur jongu ka donur jongu ka shle naga benda baro ki brio batalat but kumjuru habadon jingya kolmar haki riba per but bon ki badut batoy ki ladu ya ki ying ya ka kaspa ka pojong ki ula kendu ya ka parte barispa baro pidiang no ya ki baduk haka region ki don bon ki brio ki la keno yawu naga pinta ka neka jingkendu jongu ya ki riba rispa bakideben pidiang no ya ki baduk haka region ki don bon ki jingya tainia halor kane henre shim la kranga kli ula yang scam halor ka jings ngowo to jongu namar ulong u altar
Kristus uyang nagabenda u Chris bad ude banle kumba ujisu ule ude ban penbriang ya ka jimmut jang ujisu ka jinglong jang ujisu de na kata ka daw ko himmen ko para ladang peit hakini gisngi hadin ka jingkala jang po Francis ha mallekiri bad malleki nangyalam jangari ki kren halor ka jingkala jang po Francis da ka jing sosi wat ya kiri muslim ro ki kren da ka jing snawlem wat ya ka hamasuru ka kren ba upaba koit po Francis ulong upop ula id yangi ulong ubas ngawlem yangi ulong uba kren nagabenda jongi bad man gibryo jong kane ka pertemenda ke sautu bad hadu katno uba karau upo Francis nagabenda ban manra jingkala ha ka perte ula long ubryo uba id yaki para bryo kumba ujisu ula id haka jinglong ubrio jango ba dena kata kadaw ngikren ba upap ba kuit po Francis ulong ubakraw ba ngitib shua ba in kalad haka jinglong timmen jangi haka jinglong haka jingdolot met ka pa jangi shim la kernga kli bat wan mi ban kerku ya upaid ba uba ap yawu haka sngi utrai paska ban kerku ya ka jingerku ban yo jimpenjem orbi et orbi bad ula pendem nangda ula kloiru ban yaid hapadengita ki paid ba baro ki ba ap ban yo I ya upaba koi wat haba ula snawtu ba udon hatmir ka jingiap shimla jid ya ka jingtia pangjongu henre ula jid ya ka kali baya kendu ya ki brio kane kalong ka jinglong kabangila ban yoi ha ka jinglong jongu paba koit Francis ngidon bun ke baro ban kren halor jongu paba koit pa Francis ula kendu ya ki shikurim kide ban don ka mensiam ban id ban snow pan map iwe pat ban ai ku ble markeliang bad ban kendu iwe pat bade ban don ga jingsngawrit mensiam ban kendu iwe pat ula tre naga benda man ke benda jonga jingem jongi ula wanra ya ga jingi du jisu malla ka benda naga taga daw kumba yaid u jisu ula yaid hapadeng jongi kumba u jisu ula hapadeng jongi dak ba wanra ya ka jingi jongu dak ba wanra ka jingisne jongu minda kade ka pali jonga ba jompi ban kindiu ya jisu dak ba budin ya ka nuksa jingim jongu pa ba koit pa Francis ha ka jingim jongero ngidon hapadeng jongi ki rikrau kumne ki bala shua yangi henre ngilong ki ba bala kerkutam namar ngilayo I markemat wadi ki kelung kinna baro kila yo I namar ngi yo I wat haba ki kelung kinna kisno jan badu don haba ki late kano ka jingyalang paidba ngi sait yo I kelung ki wan mareshawu badu ra ki kelung hakati jongu udo ki kelung bad ula peni naga benda jongu baro jet ki brio kilong ki ba kongsan tongin duwai hakane ka mas bakuit naga benda ka jingja tait bam jukut men siam jongu bangin trangro bangin dupla ban koloy ban yusngo ya kane ka kubor ba ka balang ka penbana baulong rikoy janga balang kramba ngi ngin snow kerku shisha ngi ke bala yo I markemat yavu ha ka social media ngi ke ba yusngo yavu bau kren ngilaban ong hoid ngila emrengkat badune upaba koit ubalalong rikoit menda ko jisubaid karku kardo yangi pensle yangi penkandang yangi ba ka jingim jongi ru kalong ka ba seizo yai rengkat badngi ha ka jing talot ki jing tuna jongi kumba mela yai rengkat badu pa ba koit pa Francis haddu ba kot ka jingim ban pen briang ya ka jingi jame ha ki ba talot bor ha ka perte ka ba yale ya ka tuma ba pinjot bat pinmi snam hapadeng jongi ko jisubaid kinti burom yangiru bangin long ki bara ya ka kubar jame man ka kelip mata ka jingim jongi enya ro ya utrai Jesus Christ Shalom, life, shalom, amen.
ko himen ko paratong in play ka jingate ka jangi ngangate ha u blay u pa badon bor baro unong tao ka beneng bat ka kindaw bad how Jesus Christ ukun ba marway jungum u try jungi yaw bala pun na mensiem bakuin yaw bala khana ka Maria teisoti bala shalabain hapo Pontius Pilatus la sanar panayavu ula yap la tep yavu ula hiasha ki bayap hagas ngi ka balai ula mi pat ne ki bayap ula kiu shabening u shang shakamono blay upa badon bor baro nang daun wan pat ban bishari ki bayim bat ki bayap nganged how men siem bakuin haka balang Catholic bakuin haka jingasila ki rikuin haka jim map ki pop haka jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Lai spa nhiều kupunda. Toya duai ko himmen ko para ba ka jinkriya jonga ba jumpi kallang ka ba priang hun hau blay upa ba don bor ba rom To try kudeng di kenya di kiti jongpi bagi pantang ke jingro ke puro ke kerteng jongu ke jingotoy yangi bagi balang buku jongu baro ke wei. ha ka jingis ne jame ko trying karpat to priang ek jing tarwa jangki ka sem jame ba hapo ka jingerap jang jingeda jame kanam do no ya kata kaba kalayo pedia but kan yo yaki bane junom da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Mereka bat hiru. to ken tiu yala ki donut Ikan tiu ya kisah utrai. tongin aingu ya utrai u blay jangim Kasong hok bat kadai. dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi hamal la ka por baniro yame ko kenrad henre kamdam ha kaneka tayo paska niaro pindon buram shushu yame naba yawu krisu kun lambrot paska jangi lakenya namar mauke nu long kun lambrot pashisha ubalakit no yake pop ka perte uba da ka bayap ula pendo yaga jingiap jangi bada ka bamipan ula penyo biang yaga jingim jangi namar kata habala dap mia daga jingkamen paska ka prate baro ka we karsa daga jingero yeme ki bor beneng ro bat ki kinhon angel ki ruai lang yaga jingrwai janga buram jame bat ki ya pen bana kalem sangem Hosanna, you
hakaburam jonghi Hosanna, Hosanna Torwa you play shajron Hosanna you play juno Ko himmen ko paratong induway nagabinda ka jimpen slejong men siem bakuid halo jong ibaro Kadbang idangkin mau yau pa bakuid pa Francis inang duway karpang nagabinda ka jing jatay bam jukut men siem bawin poy shabening bandub yasay nagabinda jong ibaro Dashisha melong bakuid kotray katemay jong ka jing kuid barom Namar ka tangi karpadya me to pen kuit pen gandang ya kine ki jing tarwajangi da ka bapa ya umen siem jame kum ka umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jango trai jangi o Jesus Christ ha ka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim ya upu Bada kabaingu yame ula kedia yavu badula ai halagis indran uong toshim batabam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabanaiti nakabenda jumpim Hagaju karu kamenda lalaya bam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ula ayaka halake sinran uong toshim batodi nakane pi baro namar kane kalong kakuri jangas nam janga janga jutang batimai badbam jukut ya kaben pen mi naga benda jumpi pa naga benda ki babon naga benda ka jimmap yaki pop talaya kane banken mau iangam Kosnam bakardor jango Chris topen koid yangi topen koid ia ki men siem hadim pen koid pen kia ya ki bapang ki bashitam yada yangi nau bamen na ki klam ka jimmaya jonka jinge Kata sin bagi bangduneu Bagi dinagane kapure Iben praga jing yap jong ni kotro Tata lumen Namar kata ngi ki ba penmenda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem namar mela nyu yangi ki ba bit banyam hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpadiya me bangi ki ba yo binda hakamet bagas nam ukris ngillong ki bala penyat le ka ve da umen siyam bakuin taken mau ko tra ya ka balang jamme Kabala priyang hasatala kaparte patta penjana yaka haka jingit rengat badu bish u wilbat marvenu bishop jangi pat baro kilingdo bat kirinium token mau ya I Pope Francis ishakri jame iba melakot no shalade na kane kaparte to aiba ma I belayalong kawe badu kun jame haka jingia kum ka jangu inlong kaweru badu haka jingmi pa jangu Taken maulam roi ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bela yoti ya da ka bakarmen ye ki jimmi pat badia baro ki bela klad no hage jingis ne jamme topdiang ye ki shaga jing shai ka kama jamme to isune yang e baro ngi karpadia me barengkat bat kamaria te isoti bakuit ka kami jango bele ujaso bakudo kurim janga ki apostol bakuit u Francis disease bakuit bat baro ki rikuit ki bela pen swabhaya me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bindalem hage jingim bam jikut prabangini ro bat pindon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ
Davu lembadu badhavu, kanlang hamayu blayu pa badan bor, haka jingilang kaway jang mensiyem bakui, barok kaburom bat kajingero, junom la junom. Amen. Ko himmen ko para tongin duwai nagabinda baro gijing don kam jangi kadbangi duwai nagabinda babon gijing don kam ikid mau yau pa bakoit pa Francis nagabinda gijing jatait bam jugut men siem jangi ngi duwai ro nagabinda upa bakoit temai ben sashajid hakini gisngi hadin ga ha hat kadba ki cardinal baro kumbashis palai pungot ki cardinal ki yashong meeting patkin jit ngi duwai na benda ka tabara ka process ngi duwai ro nagabinda ka Divine Mercy Healing Retreat ka benstang arpo sandarik hadu arpo nyutarik bakalanga basaiso haga jingim jambaro ki bribo wan shimenda koppa jangim ubaha bening kalonga bakui ka kerteng jame kanwain ka hima jame kalonga mon jame ha kindau kumbaha bening to ai yang iminda ka jimbam jangi kabahala gasngi patamap ingi rengkang jangi kumbangi rungi map ya ka belis new yangi padwa delam yangi syaga jimpan shoy Henry to polite yang ini naga basiniyo. To polite yang ini kerpat kotrai naga jing siniyo baro. Haga jing spoon jamme. To ai jing suk jing sign haga sngi jungi. Kenamba naga jing arab ka jing isne jamme. Ngilait barabo naga pop. Ban nginyo jing yada naga jing jinjar baro. Katbang idangap kamelindi yaga jing kermen bakuin. Bat ka jing wan pa jung nom penim jungi. U Jesu Christ. Namar ka jume ka long kaima ka jume ka bor ka buram jinom la jinom. Kotrai Jesu Christ may bala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bad ha ka jingspun jame to ai haka ya ka jingsuk bad ka jingat likawai katkum ka mon jame mame uba im bad basensha junom la junom. Amen. Kajing sukutrai kandon barabo rengka bat pim dap daga jingi do Kristong ini ay ngut markalia. Hakami ukun lambro jang oblay hakami bakit na ka pop jang perte sukito ke bala korsha ka jinga wai jang ukun lambro
Kotrai Jisu Ngis ngoy me pamela wan hapoka donur kamen siam jangi pen kadang yangi daka jingi janga bening Jisu be id kumba mela ya rangkat bat ki arngot ke sindran kumba mela pen koy dia buriu badko Jisu pen koy pen khia yangi vai pai vai kamta me hakane ka sni kapangi kin duai karpang naga benda upa ba koit po Francis naga benda kamen siam jangi menang kintiu ya i Jisu hakaburam hapadengki rikoit bahra Lada don kino kino ke jing tot ke jing bit ha ke jing men siam jangi Jisu mapno ba da pindon boram ya i naga benda bar ke kamba pha ba ulale naga benda ka perte naga benda ka balang Jisu karko kardo yang libaro i ke baken ma ban ngi duai naga benda jangi pamangir ngi dia men siam ben bodde ni ga duksa babha kabaki ri kraw ke labu ha kama jangi ban bod Jisu karko kardo yangi pen koi pen khya yangi pen khalai ni Jisu ai boring Jisu karko bad ai ka jinga ege jingar ko ha ka jingim jangi kindio ya ki batalot bor ha padeng jangi kam dame ki bappa ki bashitam baro ki bashimda ha ka ne ki yukrish bakuit na ha ka online ai baro ki ne ki himen ki para ki baduai online ki nangyo jinga ege jingar ko halo jangi menda ai ki bappa ki bashitam ki nangyo bor tamai halo jangi ai ki kinyang na ka met ka pan jangi ki na petna minda ka bor jangi ne ki yukrish bakuit ki batya ha ki hospital ki nangyo jingoi jingkia shison don dab ka bor jangi ne ki yukrish bakuit hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 Ituai naga benda paro ka jing to mo janga balang ha ke de ka jing duai janga Jubilee inang duai naga benda upaba kuit pa Francis naga benda ka men siam jangi koppa ubaha bening to ai ba ka jingate ba mela ai hangi hau kun jameu Jesus Christ u himmen jangi badak tiliding janga jingi spoon kan klang ha ki donu jangi tau men siam ba kuit kan kersiyo biang hangi ya ka jingkermen bala kerku naga benda ka jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pen kala dur yangi shagi nonglur lingka bamju shangtai ban bet yagi simbai janga gospel to ai ba ki togi simbai kan pen kala dur na chapo ya ka jait pendriu ba ya ka perthe mariang baroka wai ha ka jingkeme lindi batikena ya ka beneng batimai ba ka perthe batimai haba enda yaki bojong bamen lavingno kaburom jame kan ting shine junom ta ai baga jinga e janga Jubilee kan kersiyo biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen yaga jingang nur yaki tia jingan show happening ai baga ta ga ju ga jinga e kan pen sa priang yaga jingkamen ba jingsuk jongu nong sius pa jongi satala ka parthe shame koblei jongi bala karku junam kalonga burom ba ka jinga ro junom amen naga benda ka jingja tait bam jukut men siam jong pa ba kuit koppa jongim rabening ka long ba kuit kerteng jame kanwan ka hima jame ka long ka mon jame ha kendau kumba ha bening to ayang imenda ka jimbam jongi ka bahala gasni patamap ingi reng khang jongi kumbangi rungi map iga beles niu yangi padwa dilam yangi sha ka jingkun choi and rei ta polite ingi naga basniu amen kublei komaria kabadap ta ka jingae utrai don bet pa lagar kuye panap ne kinde palagar kuye usoppo jompa Jisu komaria ba kuye komi jong play tuai naga benda jongi ginom pop mindab daga porga jingiap jongi amen kaburam hau pa bel kun badamen sim ba kuit kumpa kalalanga paminding kong kum jumendab daga korko jingiap jongi Kotrai to ai ka min siang jung pa ba ko jing jatai bam chikut in jatai tha ka jing suk thong in ya duwai ngi karpat kotrai habala sait ko yangi na ka jing long barim jungi to ai ba ka jim pediang da ka jing sno ping ya ka sakrament jung kun jame kan pen kala yangi shagi jing tau batimai da ukris utrai jungim utrai undon reng ka bet pim blay badan bor badan karkoyapi uppa baru kun baru mensi imbakoi
Ialah isut ban pen banaka kubar babhajang utrai daga jingim ka jompi. Isango yaute. Nomor sispa. Amen. En jag har uttryckt Jesus Kristus, som var